ya radio go tšhupa go fika la bone ira senyane go fika ira lesomepedi bošegogare right mo telecho mutse community radio ona falo 96.3 FM ame tsotso ke masomepedi se swa ifela go ikela go ere ya lesome 28 minutes before the hour 10 o'clock ka re galana go la pitse kgolo o go rogile moroka o go rogile molli wa rena wa mathomo a go mme a ga gone bothata a felo la ganyane a ke ya gona ka falego tlouta baroka ke ya go mofa sebaka se gore a go tamiše kgonela kgausi mo ka beng gore tseleditše o le gona professor a ke go leboge malome ka kapa a ke tamiše magoši ka go latelana ga ona a ke bue ke tamiše baruti ba profeta mangaka ga be rena setšo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a le dumediša magagešo dumelang nako la rena e fihlile ya gore tle re thuše bao ba llago kgaetšedi ya rena ka meagong ya kgašo re ya go dumediša ebile re ya go amogela lenanegong le le botse la go aga batho la go nyaka nnete lenanegong la go nyaka gore ge motho a nyaka thušo a tle ka nnete fela a se ka tla ka papadi a re kwa kgaetšedi yaka re tsebiše gore o mang o tšwa kae then malome ka kapa o tlo go fa mantšu a mabedi gore mo dilo di bereka jwang mara nto kgolo ke nyakang go go botša yona ke gore mo go nyakega nnete kgaetšedi yaka di adile moo botse gore o mang o tšwa kae gae thobela batheeletši ka moka bapitšeng tše kgolo le ntateng reng le ntate kapa ga mmogo le bašomi mmogo ba bona lebitšo la ka ke nna ntomzota wa ga mmako go tšwa ke le magana go bušwa o ntomzota wa ga mmako o tšwa ka magana go bušwa alright malome ka kapa a kry-e melao ka mokana ga yona a kgone go sepela godimo ga molao a re a leboga motheletša motse community radio re a leboga molli wa rena wa letšatši la lekgone ntomzotwa mmako ba ga mmako ke bakone ba ntšhi dikgolo re a leboga kgaetšedi yaka re nyaka wa bona o ka re thaga kudu ge o ka re go thoma wa no re godimo ga nnete palakata o seke wa bolla dingaka ka maina o seke wa bolla batho ka maina o seke wa bolla baagišane ka maina se re se nyakang go wena ge e ka ba o ile wa ya ngakeng e no ba gore ngaka tsoko ge e ka ba ke mmangwane e no ba mmangwane e senge mmangwane mang e sego moagišane a rena mang o tla bo re thagile kudu ka gore yalo kgaetšedi ya ka ntle le go senya sebaka ke boela gona ka mo wena ka mo ke buša dithapo tše gore o re fegolele se borala ka baka la gore ge le mabia ona a tloga lapile melala ruri thata wena thobela bothata ba ka bo ke tlileng ka bona mo pitšeng tše kgolo kore taba tše ke tše ntši mara ga ke thome from after go thegiwa jarata ka December gae gore go tle go thegiwe jarata mama o laeletše ke rangwana gage a mmotša a re re ile ka funeral papa ka July re ile ra nyaka ngaka then ngaka ela ra re tsamaišana le yona a re o ile a feleletša a re file ditaelo a re swantše re di romele o tšwa Giyane so a re romele tšhelete 700 then mama a re mola swantše a dire re tle re late ditaelo tšewe mama a re yena a ka se kgone go peita ka re ne le tše dintše tša go peita ba re go ne sejišo mama rena a ka se kgone go peita ka baka la gore ke motho wa dipilisi awa mola go tsamatsamaya nako mme o lebile a ba feletša a nrela a re aowa go kaone le nyakeng motho moo aowa ke ra tloga go yena a bile a ba re botša re le taba tša gore go alafišiwe mama makgome polase le rena bana swantše re nyake motho a tlong gore a lafa mme o la rena ka mara ke e fologe aowa na re sa re theeditše mola go tla ditabatabana ba re ngaka ela re nyakileng ele ke tlileng ka yona and le gona ge ke tšhala ke nyaka ngaka yeke ga ka thoma ka re ke nna o ke nyaka ngaka ke ile mola ke ba botša situation ya ka gae ka baka la gore ka fenra la papa be go ne dikgogakgogano ka re go ne ngaka ye ke e tsebang ye e ka tlang ya re thuša aowa ba dumela be ile ba bantši le bommamogolo be ba le gona bommamogolo ba mmamelodi ka moka be ba le gona le botatemogolo ke kgopetše permission ga ka thoma ka re ke nna o ke nyako founela gore ke die ke consult ka online aowa ya nyakiwa ngakeo go sa gwatla dipolelo tša gore
tate mogolo a re le mama o ba founela mama o ba sa tsebe gore ke gona gauswi a mo founela a re ntontlota go kaone a tlogele ngaka e ya gage yeki ka baka la gore go sasa ka kua ngaka eo e kry-ile ka ba bogadi ba gagwe go sasa o tle ka kua bogadi ba gagwe ba ngake ge ka tla mo ya bereka motswetlo tša ditšhila tša ka motlhi ya boa gape ya bereka yena go sasa ra se tlhore sa tseba gore ngwana o jile keng aowa nna ebile ba bolela so ba thomile ba bolela go tla mo e leng gore ba mpha founu ba re tate mogolo wa go shu o re bolela le yena ka bolela le yena ntlhalosetša ka re a go molato tate mogolo nna le kgale šetse ke ifologile tabeo ba re go kaone go nyakiwe ngaka go sa bolela a go kaone gore le nyakeng motswala mmago na e be yena a lefang ngaka na mola re sa tlo re ra founa gane yena šetšatše re founu mogalabo o founetše motswala mama ke ga a dira ba bolela ka moka ba ke kgopela go nkgogele le kopelwana le mo kgaitsedi ya ka lebe boele ko go wena ko aga aowa re sa re maketse ba re aowa nyakang ngaka aowana re sa re tlo tenyakela ngaka ka mo gae šetse yena a boletše le motswala mama gore ngaka ye yena a itsamayang e be yona e re thušang ka kua gae a sanka ke nganyiša selo nto ngwe le ngwe ba ba e bolela a sanka ke e nganyiša ka re yela ngaka yela ya ka be re ifologile a sanka ke nganyiša selo aowa mola go nyakilwe ngaka yewe nto ya mathomo ngaka yeo ga re tsebe mo e dulang la bobedi ngaka yeo e re tlhatlhobetse ka ga motswala mamaka la boraro